The Ar-Arako Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Sir Ruel Julian, happy watching. Ma'am Emelinda Ibarra, happy watching. And of course, advance happy Thanksgiving kita kay USA. Sa ultima pa dito yung kasong kini Mami Melby de la Cruz Martin. Dimting manin iti sardam or unae isasampit mo kaanong nga tao biyag ko mailiw akong barat diagek mo nadagsanin na marikinig na gapot na laos nga ilir kuken ka tantanawagan ka abay ititawa pare mapasampit ka aguray at biyag ko aguray at isasampit mo maladingitan unay ito'y puso dapat kaawan mo't sibay ko. Sige tol, sige. Aguray at biyak ko aguray at isasampit mo maasyan ka kadi kaniya rinabiin nga ang sangsangit ha. Yes, happy watching Ma'am Nancy Mangawang, Ma'am Elvie Balanay Akawili from Las Vegas, Nevada, happy watching. Ma'am Jubilin Acoba from Seattle, Washington, happy watching po. Thank you very much po kay Melinda Ibarra. Ma'am Carolina Dayab, happy watching. Dimping manen iti sarda uray di sasampit mo kaanong tao biyag ko mailiw akong bara diagin mo nadagsanin ak mariklik na gapot na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay ititawa paring mapasampit ka aguray at biyag ko aguray at isasampit mo maladingitan unay ti puso gapit kaawan mo't sibay ko aguray at biyag ko aguray at isasampit mo maasyan ka kadi kaniya linabiin nga ang sangsangit maasyan ka kadi kaniyak linabiin nga ang sangsangit Eso tawag daig bilang na Paul 1 Agurayak Biyag ko by Miss Paula Domingo. And of course, happy watching Ma'am Elsie Sullivan Racoma, Ma'am Florida.